Kasing Dominic Savio Parish Mawlai, jong kabalang Catholic henen kesngi, kala Pynlong ke jingrah pyndon burom ke Eukharist Bakhuid, ling baki dong bapher jong ka Mawlai. Ufada Paul Olingkot u provincial jong ke Shillong province, ulalong unong ra ke Eukharist. Kini ke jingrah procession kala sedang na parish, bat yat ling baki dong bapher, bat penkut pat hakani ke juhi ke jaka. La penkut ya kangu kadam mani ble Eukharist daka le niam jingkerku. Haka ni jingrah procession le shimbenta da ki father, ki sister, ki reuniam, bat ki para banget haringkat ke jingduai ke jingpirat, ya ukpa Bakhuid upo Francis ki bishop, bat ya baro ki nong syarai balang. Haka pormen step la Pynlong ya ke jingkenya ya kamas Bakhuid kum shibenta jong kani ke jingrah procession Eukharist. Ufada Paul Olingkot ula pinbentai kamas Bakhuid ringkat bat ki weipat ki lingdo. Petsan hala kesenran bad laong. Sukma pi kibaduk. Naba kahima ublay kalong kajong pi. Sukma pi kibatngan menta. Naba en sapan kedang ya pi. Sukma pi kibayam menta. Naba pinsar ki. Haka pormas ufada Paul Olingkot ula ai kintin sneng ki kintin kentui ki para bangit. Ibang jutinya kicinya wala kiya pro hana kin samipat nama kire ki bangit how to play ki bangit how to lie Jesus Christ kadang ke bau Paulus ora mangi ngem choto lara mangi ngem nget ya ke jimi pat jong Christ ngem de yau Yesu akasin ka balingkong hakarta ka ba kano Pila dapat kan ojobi. Cipau. Amen kamu ngangai indeng amen jo. Yang kapalang kejong bik yang treilang haget ini